bakuvangure mu banyamurenge bakwita bagushire mu ntera hamwe kandi bavuge ko umugara atari abanyamurenge pire arabazanana nico kibazo kandi uza kuvyitwa swate umunyarwanda canke umunyamurenge mugenzawe none ico kibazo wumva gihagaze jewe kibazo mfite n'ubunyene no kivuga n'imbere y'abaperezida bose ba Afrika n'ukwibaza ngo ese kubera iki twebwe turiko turapfa none turi rubanda rugufi niba u Rwanda rwaratewe rukicirwa abantu interamwe zabo zikaza muri Kongo nkuko babivuga ça fait 32 ans abo bantu baravuye mu gihugu cyabo barahungiye muri Kongo ni gute batabatora ngo batware badakurira mu gihugu mami u Rwanda rurabamaze egamwe nuko mutavyemera mwumva ubwoba kuki wumva ubwoba u Rwanda yewe ntabwoba mfite kandi hariho n'abatinya Kagame ababwira ati mukagenda kuvuga uko inzobica nzobanigura ntabwo nigerero uzoniga wese atazotumara ntabazobamara ariko namwe harageze yaho abo bantu baza baprofita inyungu zabo ku izina ryanyu babononera izina mu gihugu erega ibice bituma n'umukongomani irega yanka abanyamurenge gusumba kubera none sinavuze ko ariho twavukiye twakuriye erega muri abakongomani ariko oya nca mvuga bajya abakongomani bajya abandi baca babanka mwebwe ubwo bwoko bwanyu kubera baratwanga nyine none bareka kutwanga gute bumva ko natwe turi intera hamwe zikorana n'u Rwanda icyo kibazo rero mufise mama aratahura ibintu mami aratahura kuri je nambahuye oya hariho Deni baza ko abanyamurenge benshi babaye mu Burundi batahura ivyo ababaye mu Rwanda nibo mbona bafise uburozi bwo mu Rwanda nyine batubo no mu Rwanda bariho banka kuvuga kuko barinze bavuga bokabona n'izina ry'Imana nije ndi oya bajya abanyamurenge babaye mu Rwanda oya hajya rega politike bariho nyene ukuri bakubona ariko bakareka kukuvuga barakuzi erega n'abanyamurenge nabo nyene bari kubi erega uri mu Rwanda kirazira kuvuga baba barire none murashaka bavuga iki nyine wa mugani sinza namye ndababarira politiki iri muri akinwa n'abantu bakomeye twenda shwa dufise dufeshwa ariko turiko turapfa nje cyo mvugira abanyamurenge ariko barapfa barazira iki iyo mari dufise bararima n'abarimwana barimaji n'abantu bo muri interieur mami ukacawumva ngo bami bazira yuko batuye ahantu hari inzahabu zidasanzwe nico muzize nta kundi muragowe nimwimuke mubabise baze kugwaniraho bibe basubire bibe nivyo muzira tezo ahubwo y'Amerika yarije ngo ifashe gisebeti ndayishimiye kuko yaraje gufasha Kongo none bagifate bakigire kinini batware n'izo mari bareke tubeho gusa ariko turashize umuvyeyi mwiza urakoze Jacques mami urakoze cyane ndakaza sangira ko mwana data ko dupfanye twese ubutare bw'iburuta amaraso y'abantu imiliyoni 10 imaze mufise ingorane kubera mwatuye ahantu hari ibintu bidasanzwe nta kintu kimwe babahora ni muhave mwimuke mubabise basare bongere bibe batungishe badutwara abantu basi iyo muvumo murekera muko kugira ngo izo nkaboreka kuzica bafume muzize burya butunzi buraho muhereye izo nkazaboreka kuzinigagura burya butunzi bakazishorera mu Rwanda bakazitwara kuzica reka ndakubare mwebwe nuko mutazi no muri Kongo n'ahantu hanini gose nibaze nkaho imurenge je sinavukiye ruguru simazi n'ukuri kw'Imana mugabo iwabo wa papa nje naragezeyo mana yanje abantu bari barakira abantu muri village bwifitiye ubutunzi bwabo amazu yabo ibiryo ariko ndabigutura kurya ikintu uvuye mu murimo maze kwimbura hariko ikintu kibabaje ngo niyo bagiye kugira base y'abasirikare aho hantu iyo base koko niyo bakeneye cyangwa bashaka kwimura abo banyamurenge nyine ngo bave muri interieur mami no kuvuga ngo abanyamurenge n'abagose abanyamurenge umva neza mami yuko nta muntu abankamwe mami umviriza impamvu nabwiye ko arakasa mutwe abanyamurenge
abanyamurenge baragiye bicwa na Redi Tabara, abarundi baba Redi Tabara, ariko ubu kagenda araza akabahenda, Chimamanda akabahenda, mukaca mukwirikira. Ariko ndakubwiye ko atari dukurikira Chimamanda avuga iki buriya? Avuga nta munyamurenge uri kuri Chimamanda. Erega saga abanyamurenge bari kubiri. Mami ikibazo cawe mami, imihanda ntiyizi. Abanyamurenge bari kwishi. Abanyamurenge bari kwishi. Bari mike mwishi. Nababwiye nana umviriza ndababwiza ukuri. Mwebwe ko mufatanga ubwinshi. Ega tuvuze ubwo bwinshi bw'abanyamurenge barafise abaserukizi. None bafise abaserukizi na mami bafise bagahumigwa. Barabafise murabafise. Nabo mufise. Nawe abokwica ugize umurundi mubi akaguserukira ari mu bihohonwa. Umbiza nkubaze. Kuva wavugiye ko leta y'u Burundi yica abanyamurenge, twebwe twavya ati leta bundi ni twebwe turayemera, ariko nkabumvisha ati ntibabica mu buryo n'ubu. Abanyamurenge ikibazo canyu mbwira nk'ukuntu kagenda yoza akabafata akabakoranya kuri pano yiwe akabumvisha ububi, kandi ari we muntu yabishe. Redi Tabara yabishe mukaca kandi Redi Tabara ikorana na Kagame. Reka gukikiriza kubera wumvise mama atandukanye nabo, mubwira ukuri nyene. Kandi ndanakuzi nibyo ndi kukubwira. Ese twebwe ntidushaka biba ariko bimeze. Twebwe Rwanda rugufi twokora iki? Mwebwe Rwanda rugufiza urakoze no kuco kibazo bajije. Uravyumva? Mami urakoze ati mwebwe Rwanda rugufi mwakora iki? Mwebwe Rwanda rugufi ntatishije no bashirako ngo mukore. Ikintu ca mbere na mbere mukwiye gukora ni ukuguma gutahura ukuri uko ariko. Rwanda rugufi muratahura ukuri. Ariko gutahura uko kuri munirinde, munasubire munirinde ibintu byo kuvuga nabi. Hari Rwanda rugufi nkawe bavuga nabi biriko biratuma saga ubunyene, ariko araza akababwiza ukuri yuko muri akasamutwe sigitutsi, akasamutwe sigitutsi yarayigusiguriye n'abantu bagoye ifatiro. Sigitutsi sinagututsi akasamutwe n'abagoye ifatiro, agiye mu buryo agahurirayo n'ibirayi arariye, ajibu bafahuriyeyo n'ibijumbo arariye, ahagiye hose nuko nifatafata mbese. Muhebe ako kantu ko kuguma mugira iki mubakasamutwe. Nukuri kw'Imana je muranumva ishavu iyo haje abanyamurenge bagashigikira kagenda ivyo ariko aravuga, bakamushigikira ari Rwanda ruto nkawe, bakamushigikira kwemeza yuko leta y'u Burundi yisha abanyamurenge. Maskini ya Mungu banatunza abanyamurenge muri ya leta yabo benshi cyane. Nawe nitongeye kukubwira abo banyamurenge ntibagomba kurenga. Kagenda yavuze ngo intera hamwe ngo ibiki nabo banyamurenge. Kagenda numva ko atabuze nabo banyamurenge arakavugamwo mu kubatyoza mukumvisha yuko mukumvisha abarundi bibigarasha yuko leta y'u Burundi korana n'abansi b'abantu. Urumva kuko bazi babishe bakaza bagasubira kuvuga yuko leta y'u Burundi kiyashira abantu mu gihugu babi, ahabavuza abanyamurenge akavuga nabo yita intera hamwe. Kandi kenshi yavuze intera hamwe ziri mu Burundi, nta nubwo abavuza izo ntera hamwe avuga. Ese reka mbaze kimwe mwebwe ko abavuga muraje Burundi muraje intera hamwe ati sister yari yavuze ngo namwe ngo muri ku rutonde rwo kuza kurondera intera hamwe hariya. None se muraje namwe twe turondera intera hamwe gute? Turazi oya muraje fisi wanyu kazo dufise. None twari barondera iwacu zimaze imyaka 32 baza kutushira aho dutuye. Rero izo intera hamwe zagiye zirahinduka. Erega intera hamwe zubu we wumva sizo ntera hamwe wumva n'ibintu bibiri intera hamwe ndafatira cyane ku Rwanda. Intera hamwe imbere y'abanyarwanda, intera hamwe ya mbere n'ubutare bwa Kongo. Urabyumva niyo ntera hamwe ya iya kabiri iya kabiri n'umuhutu hinge mana ariko aramvugira ibintu nana bakumyutinga. Iya kabiri n'umuhutu, umuntu wese w'umuhutu agomba ari umuzungu bamenye ko ari umuhutu ni intera hamwe, canke
avuge contraire y'ibitekerezo vya FPR Inkotanyi. yewe politiki iragoye bana iragoye abamama Iragoye ariko murakwiye kwiyama hengu yo neza araje atubwire bishasha neza no wahese n'umurundi kazi ntumbaze yava je ntawenzi ariko barakwiye guheba iyo ngeso yo kwica abanyamurenge ku bw'inyungu zabo ubutare babukeneye nibababwire muhave icyo ko aricyo kizotuma duhera tugahera n'uwanyuma ntibabuyone umunyamurenge none kaya kana k'umurenge kajya kana k'umunyamurenge k'imyaka 20 ijye ni politike saka bica umunyamurenge kugira babeshera abantu hama kugira bagume muri kijya gihugu bagume bavuga ko ari abandi bantu none si Burundeze je nababwiye ati ikibazo c'abanyamurenge urazi yuko niyo muri bikinisho turi bidandazwa byo kinyapolitike batadukinireko mwebwe babakiniraho nyene kugira baronke droit rero mwebwe murakwiye gukora umuryango kuko nta masezerano bagize ibikoresho nta nubwo turi ibikoresho komtere nivyo bikorera bonyine bakadukinirako twebwe ntidukina ahubwo baradukinirako dufite izihe droit zo gukina wowe twari tubishoboye ngo dukine politike urabe ko ari umuntu turaza hajya muri Kongo nta n'umwe na munyarwanda twe mu Burundi nta batutsi tugira nibaze nabo nyene babavugire mu Burundi turara oyaga nabo ati wovuga kubera ko namwe nimwe muri ku butegetsi muzamureka tuvuge ibintu kiriya ibibazo byarabaye mwebwe muri Rwanda rugufi nkanje mami nta mwana wo kwaneva wicaye kuri ipano turi kuvugiraho mureke dukire gusa tukaza tugendera mu bigari ngo batumare batudanda ndaje vuga ngo batutsi nibaze bavuga inda ikavuga ivyo bintu nuwende ati ko hari gihe bahora bavuga ngo bashigikiye ngo bagenda ngo bako bakingira abantuze abatutsi bo muri Kongo ko bataza mu Burundi bande abo baza gukingira abanyamurenge kuko wabivuze nawe ntubitinya hano turimo turaganira nubitinye parce que nanje ndahaje oya niko nico nashatse kuvuga navuze ati abo baza hiyo muri Kongo ngo bashigikiye ngo abatutsi b'abakongomani ari mu minsi heze barabivuze ivyo bintu yuko bariko bararondera ngo ubwigenge bw'umututsi ngo muri Kongo ni bande bagiye kurondera ubwigenge bw'umututsi muri Kongo ntabwo ari ubwigenge ko mutera ahubwo izo politike zabo z'amaintere yabo ni politike bagize abo batutsi ba Kagame ngo bibe ivyo ndiko ndakubwira sheri none kubera iki bataza kubikora ngaho mu Burundi barabe ivyo baza gukora none ko tugaye ubu ariko badusaba kugurura ntidushobora kugurura sha turazi ko ari abansi Ayamza mwihagarara ku isengesho mwizera Imana murebe ko ibyanyu bigenda amahoro batiriwe barabinjirira twe twarahumiwe n'amashano twebwe borondera abantu twebwe twa dufite imyaka 10 intambara iba 12 twaye abakecuru dufite abana b'inkumi iyo ntambara ni intambara abantu baronderwa buri munsi jewe nibaza ngo ese kubera ikizo ntera hamwe nibaze muri Kongo bazitoye abasirikare b'abarundi n'abasirikare b'abakongomani n'abanyarwanda bagafata izo ntera hamwe bakaziheza abanyiri igihugu twebwe abanyamurenge turi abakongomani bakaturekera iwacu kana bari banyahuye nayo bagira bancishe ku mutwe Nego bataza mu Burundi ubundi nagire iki bataza mu Burundi n'abatutsi dufise baze kubagwanira barabigira bose barahunze canke barapfuye ntabahari bariho umunyamurenge nimwibaze nk'umunyamurenge nimwibaze ego mu Burundi arabatutsi nabo benshi gusumba abandi ngo ngwiki nana ahubwo y'abatutsi oui ugenda umudukazi mubi kandi munkoroke nana aba bantu barababwira kandi umwana w'ubwenge yumvira mu nduru umviza no nganda bivuge narabivuze je ahantu no nganda garutse ndabivuge none musi nabivuze ahantu ikibazo kihari sico kibazo bamwe muri yumvira mu Burundi kandi mu Burundi tukiri kwico kibazo bariko bariyumvira ico ni gito twagitoreye umuti kandi caraheze ubu ikibazo dusigaranye kakagwi k'abantu bitoye bakaza bakababwira basekuru babo n'abanyina babo bakabahenda ngo bariya ntibaremewe gutwara ako kagwi niko gasigaye i Burundi kavuye sefini
bajya abantu no baraduhanura ngo oya bajya ngo ntibigire ubwoba ngo bajya ntibari none ako kagwi nakabande nawe nukura bakagenda bandoneza amangetengete bavyumva Jense nakubwira weze urambaza ico nico kibazo dusigaranye mukabona ico kiraheze naya mapano muzoyisanga kwa Banyamurenge n'Abanyarwanda tuzoca tuyaheba oya mata kubaze rero saga eka nanje banzo saga mangetenge turamuherutse n'umunsi akora vandre izina rya Yesu nubabara mugabo nibaza ko bajya abana bazoroha bagatora ubwenge bakareka ko kuvyonga igihugu sino abana b'igihugu turahari bari muri business bashobora guhagarara ndabizi ubuzima babayemo nibujya nyene kugira baje nibijya nyene bakora so ntabwo nabyo nibyo bitwishemo ukanyagwamo aba bantu badandaza abandi bantu nibo batumaze none ntuzakugahura n'Umunyamurenge ntabantu n'u Rwanda ubwo nabo badandaje mwebwe kweki murondera abandi mami saga niyo mpamvu je nemeye kuva mu nzu yanje nza mwibarabara kuko nanse abantu baza kutudandariza igihugu bakidandaze ndagikwege nongere ndagifuke nta kundi si kuko turi mwibarabara aha jewe no kuri stati nabashiriyeko baraduhenda bagabo baraduhenda ntabwo wahendanye wenyine wewe witwa Saga reka kubaze Saga turimo turaganira kandi jya uyonganira mvuga ukuri kwanje kose ntacyo nsiga inyuma ngo nuko uri umuhutu ngo nuko ndi umututsi ndi Umunyamurenge ndi umututsi pe nawe uri umuhutu pe nakubwiye ati basokuru bacu baraduhenda ngo bariya ntibari iyo kode utayizi ntuzwe no kuvuga ngo uriwe ntayuzi umva muri bo none gashahu twe tuzohora muri ivyo batuzana ko ngura umuhutu ndi n'umututsi babirenge ko bashaka imari zabo bajye baronke hama wowe bakudandaze bakwicane na nyoko naso n'abavandimwe bawe sasa twebwe nje nico kidukinanje kandi mba numva nofata n'umuntu n'amenyo mu gahogohogo nkakurya nkagweza biranje gushika naho ukazubana umuntu avuye guhembwa amafaranga n'abategetsi ngo wewe ngo turabona ngo wakora ibi ngo wewe ngo kanaka n'uyu none katwe ubu nyine inkazi wacu bariko batemagura buri munsi inka zaheze abantu gawe ati tuvuze nuko muhakana ngo abandi bapfa barapfa pe ariko ndibaza ngo asabo baturage bari mu byaro hari politike bazi hari fana bafite kuvuga ngo hari ico bariko barakora nothing ariko bari muri ville bari muri mu mushasha abasobanukiwe n'ibi bintu bagenda bagacuruza abandi bakabarya ukarya ifaranga uri kurarya mwene wanyu muri murakina politiki izo ntera hamwe mwebwe mufata ingabo zanyu tuvuge nguku perezida yaje gusaba ubufasha wanyu perezida wacu yaza kuzifasha ngo bashake izihe ntera hamwe muri Kongo nibaziterurega bazitware batisha Abanyamurenge twebwe twazanywe no kurondera intera hamwe twaje no guhagarara hagati ariko baza kubica mami nana jewe mami namwumvise kandi mwebwe ikibazo cyanyu muteba gutahura tahura ibintu muvyumve kandi mu no aba mami mugomba kutugenza buhoro nta kundi oya mami jewe mba nakumvise niyo mpamvu nabonye ndababwira ati mwebwe ikibazo mufise muri bantirumve ko umva kandi iyo bihiye aho kirigiye Saga ntabwo bihiye ariho tuja umva uri kuvuga ngo Abanyarwanda manzu ceceke mwajanye abarundi mwagiye gushaka izihe intera hamwe muri Kongo bw'abarundi mwagiye kubafasha iki kandi arimwe muri kwica abantu mwagiye kubafasha umva manzu ceceke genda wibuka wari ku mapa uyo muntu ceceke aho abandi bariko baribuka bari ku mapano iyo ngeso ni mu gihebe genda wibwirane urari ngende umukongomani kurumva umukongomani ubiki nta muntu twaje kwica genda buhoro iyo ni politike twe twoje kwica uko mutwe suko bimeze ngaho twoje kwica bene gihugu twahamagawe na perezida ntutwicira abana reka rero mami reka mami ndamusobanurire reka mama oui merci ntabwo ari ukuvuga ngo nukubicira Esther muvise ubunyene rindira mami yabajije nana mureke Esther mureke Esther yishongore mami wavuga ati ntabwo ndi kwishongora uri kwishongora
Wari kubagura umukongomani. Niba babwiza ukuri mutangira mugongo bari kwishongora. Kuvuga rero mwebwe mwaje gufasha. Peka mana yanjye. Dore mugomba mutara kutwicira ku mapambe. Sanya kubahwa gezaho rindira gato. Oya mwaje gufasha iki muri Ariko banzu ceceke none. Mwaje gufasha twavuga cyane ntabwo udasubira no kuvuga. No, oya kine kubaza musubize. Mwaje gufasha iki? Ni mwitonde mwari muganira ni mwitonde. Reka mbi gusobanura. Reka bisobanura nivyo nkeneye kumva. Okay, ceceka rero. Ceceka none. Abakongomani. Ceceka. Ikibazo cyanyu umanda babwira. Ndabivuga mugobe muwe muri ko muravuga ibihuye n'ivyo mvuga. Mwebwe ikibazo cyanyu abanyamurenge mufise ni kimwe. Ico nico ico cha Esther amarangamutima kwiriza kugira iki Esther manzu nkore mwebwe murakasa mutwe engwe mami bena ko ndakubwira ngivyo vya Esther niyo mpamvu ndavuga ati muri ubwasa mutwe umviriza iko ravuga je no bwasa mutwe since meaning of that but none naruko ndabaza n'ubunyi ubwasa mutwe ni ntaho erega Esther n'umunyarwanda n'umukongomani umunyamurenge n'umwana wacu turanavukana Sheri Esther tenkite sefatwa si wowe ninde sinzi Esther Okay reka tukire mwabajije ikibazo ngo bagiye gufasha iki reka mbabwire rero ndabasobanure kandi munyumvirize munantaho rero ndakumva pe urangize kandi ndagusubiza leta igisika cy'u Burundi nishasabwe ubufasha n'abanyamurenge first of all mu byumve kandi mu bitahure cyasabwe ubufasha na leta ya Kongo na guverinoma yes niba muzi ko muri president wa Kongo yes umviriza niba muzi ko muri abakongomani namwe mugiye indani namwe marasa including apana ku izina ry'abanyamurenge tuzi bariko baragwanya leta ya Kongo ni abakongomani yes apana abakongomani bariko baragwanya leta ya Kongo ari abanyamurenge sicyo zini Burundi bwagiyeko sawa rero ikindi leta yo igisirikare cy'u Burundi kigiye muri Kongo ntabwo kizohabwa komandema na leta y'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi oya kizohabwa komandema n'abagisabye ubufasha yes kandi imbere yo kwemera ubwo bufasha ko babubaha barababajije mbega muri ko muduhamagaye tubafashe mu biki muri ko mugwana nande barabasobanurira ati aba naba okay rero leta y'u Burundi iyo leta ya Kongo ibabwiye ati aduwi n'ujya besherzami babarashe apana guma muza kuririra leta y'u Burundi ngo yabarasa genda kurujya mu patro Burundi bufise patro bufise umuntu atanga komandema ariyo leta ya Kongo gende muri leta yanyu ya Kongo atebana nubwo mazanya babafasha mukababwira kuturasa eba ntitwesi manze mutubwira ati vaho hantu ikindi kibazo hano kiri mwege kuki muguma munyegeza inyeshamba abanyamurenge bamwe aho warangije sindaheza oya nawe ari kuheze ntugiye muri histoire yose okay basi ndangirije aho kuki muguma munyegeza inyeshamba ibyo bibiri birahagije okay nanje sister twatangizanywe na mwebwe izo ntera hamwe z'abanyarwanda mwebwe niba perezida wa Kongo yaravuze ngo mugiye gufasha nakubujije kintu mami icyo sintera hamwe navuze nakubwiye ati aduwi wa leta ya Kongo manze mu byumve aduwi wa mbere wa leta ya Kongo ni abanyamurenge bagiye kwifatanya na leta y'u Rwanda nabo aduwi ni kubera itari ibaye aduwi bakaza hama bamara kwifatanya bakaza kugwanira iwacu muri interieur for what hari iki umviriza babwire ikosa rero ni muri ronderere kwabo bantu nyene na leta ya Kongo ni mishinze ikibazo erega leta ya Kongo ifise uburenganzira bwo kugwanira kuri territoire ya Kongo yose ahiri nimba ari ku rubibe rw'u Burundi nimba ari ku mupaka w'u Rwanda nimba ari umupaka wahe ahariho hose basubiranza kukwagwanira ahubwo mwebwe murashobora kumujana abantu muri mwebwe bagiye kwemera izo nyeshamba zigize abanyamurenge ataranyamurenge yaje kondera ubutare murashobora kumujambo dufise abanyamurenge bari iwabo nuko bariko barica murashobora kumujambo abanyamurenge nyeshamba zirimwo nando dufite z'umunyamurenge dufise z'abarundi n'iz'abanyarwanda abarundi bakuremwo abarundi ko tubahamba ko bari mu Rwanda kubera ko kumazana muri Kongo ndasabye ijambo saga mukobwa mwiza ndasabye ijambo kuvuga ngo bakuramo abarundi kandi namwe muhari
uri kuvuga ngo babakuremo kubera abahe tubwira abahari abarundi abahe bahari nta barundi bari nta basirikare banyu bari Burundi bari mu Kongo abahe bajya abasirikare b'abanyeshamba kandi gufasha leta ya Kongo ni nyeshamba saga inge nana munota umwe leta ya Kongo Esther ni nyeshamba izere Kongo ni Kongo yacu mugomba kutureka mukava abarundi mukava mu gihugu cyacu rero wewe urashigikira yuko leta ya Kongo igufasha Burundi mushaka miki muza muri Kongo gushaka saga Gisekedi none yirukana Esther urabona yuko leta ya Kongo yari gusaba ubufasha Burundi bukanka ati oya Esther wewe kumufasha none tumuturanyi tumubanyi kimena wabo Esther Perezida wanyu ninde? Perezida wanyu ninde? Baje ngo wanyu baje wawewe pana wajewe. Gisegedi. No yo. None Gisegedi anyituye. Ncandika kuza ngo wansi. None sa kwita abantu akwita. Écoute. Wanyumvise nakubwiye ngo perezida wanyu ninde none anyituye nange kuza ari mubanyi nange kuza na perezida wacu na mana nimba wemera ko perezida ari wanyu ari Tshisekedi uca wemera yuko uri umwana wiwe woni marehemu basi rero nico gituma muzokwamana ibibazo none na perezida wa tuzamana ibibazo isi ntisakaye dushobora kuba muri ibi bibazo muzokwama murira ndakubayemo banza bamere perezida gutwara hama ibindi bikurikira mwebwe abarundi mwabibayemo namwe kibi turi gucamo mwabibayemo uri kumva ntimukaza mwigira abanyoni nziza ngo muvuge ngo muri nta mwanya tugomba kuguha gutwara Lamundez atemeye guha mvuga muvuze hagarika ngo muze ndambara ntibahakanye bayemeye kandi bavuze ko n'abasirikare babo ndakubwiye ngo Esther nimba perezida wa Kongo yavuganye na perezida w'u Burundi kwaja kumufasha imigwi iriko yahungabanya igihugu ciwe perezida wacu yarabikoze kuko ni mubanyi nimba wanse uhunga ugende ntakundi kubanye gusa n'umuvandimwe urakoze rero umuvandimwe none umuvandimwe none mugabo ico nibaza namye ndanakibabaza njyewe muri guverinoma tuvuge yego perezida wacu w'umunyikongo yasabye imfashanyo mu barundi turateye nivyo canke sivyo nivyo yaramusabye yagiye wenyine akorana nawe urumva akorana na Gisegeti yamusabye imfashanyo kuja kumutabara kuko igihugu ciwe kiri muri danje mugabo probleme intambara Esther ashaka kuvuga nivyo nubwo urukumva ari kuvuga gutyo naho iwacu batuye barahejeje barica abantu barabamara none iyo Kongo tukibaza twebwe nk'abantu bari muri village abantu batiga abantu barima kirwiki turangira ahubwo none ndakubaje mami abo bantu ntuze Gisekedi na Evariste bariko baragwanya ugira bagwanya abanyamurenge canke bagwanya abo bandi baje kubatera mu gihugu cayo nico nshatse kukubwira naje nakwaje ngo sizo ntera hamwe nuko bamvuga intera hamwe mungu agahakana izo ntera hamwe kuvuga ngo none nimba baje gushaka muri Kongo twese turavukana nukubera iki mwebwe mwoza n'intambara zikaza kwisha umukecuru w'imyaka 100 ntabara nawe intambara umukecuru karagwana intambara Esther za muratandukanya leta y'igihugu utandukanye mutubwirire perezida wanyakuri abarundi bose mu gihugu cyacu nimumara kugira Gisekedi ni kubwira Gisekedi ntashobora kuduhamagara umvirize bwira papa wawe Gisekedi bwira so wawe Gisekedi nazo kuduhamagara ni mayi ni umuzarendo ni intera hamwe ntabwo ari Esther umuzarendo ari umwana w'igihugu
iryo zina n'ukuri ni umwana w'igihugu niba ari umuzarendo mugomba kumukunda ahubwo mubagire ba wazarendo yica abantu utemera na perezida wawe none wumva gashaje ahubwo n'umugabo wawe niyo bamara bazotumara ntibazogusiga nawe bazotuvaho bakujeho nawe bakwice karame mwebwe wowe uri umukongomani cyangwa uri umunyarwanda? ndi umukongomani 100%. none ko leta y'iwanyu ya Kongo yavuze yuko yemeza yuko igisirikare cy'u Rwanda cyateye igihugu cyanyu kiri muri Kongo iwanyu binyuranye n'amategeko. Ikiwanyu kiri ko wagisiga ikiwanyu kiri ikiwanyu ki Burundi kiri hehe? Ikiwacu kiri muri Kongo mu mategeko. Mukikurayo rero mureke abakongomani bigwanirira. Ndiko ikibazo ndakoze ntucyumva abasirikare b'u Rwanda bari mu gihugu cyanyu cya Kongo kandi bateye igihugu cyanyu cyaratewe ubivuga reka nkubaze sibyo turi kuganira ko iki muhora mwishira mu Rwanda ngo gwazamuye abantiriya mwebwe abarundi mukisiga mwamwisiga kubera uri umunyarwanda njyewe ndi umukongo afise umutwe wugaye mengo sinzi ibintu bamuri yariye umukongomani araha nta mukongomani numwe muzima ashobora kuvuga ngo ntiyifuza igisirikare cy'u Burundi kiri wawe yatababo uyu yifuza yo kuko ngifatwa n'u Rwanda nibyo ashaka nibyo yifuza nibyifuza afise kwari igisirikare cy'u Burundi cyagiye kubabroka rero niyo mpamvu banki u Burundi uko bibiri kose none umuntu atemera na perezida wiwe umviriza umuntu yifuza abasirikare bateye igihugu cyabo ngo bagumeyo bagitera ariko abaje gufasha igihugu kiwe kugwana ngo baveyo ubwo bwenge n'umusaza ahubwo ntakomeye neza n'umunyarwanda n'inzererezi cyaye abanyamurenge bashigikiye impunzi bari kubira abanyamurenge uyu mami rero namenye yabonye umunyamurenge ariko afise na profile yo kwibuka n'umunyamurenge wahewe ujya n'umunyarwanda n'abanyamurenge hari abanyamurenge bajya babaye mu Rwanda nabone nyine bameze nk'abanyamurenge nk'abanyarwanda oya ntagara abanyamurenge bari baga n'abanyarwanda ntazogira umuntu akubesha n'abanyarwanda ndahora tuka perezida ujye se umunyamurenge oya ntagara abanyamurenge perezida se umunyamurenge n'abanyarwanda bariya abanyamurenge bavuga ikinyamurenge ntavuga ikinyarwanda uke ikinyamurenge se gukivuga nta munyamurenge nta munyarwanda bajya ni bamwe bamubimye ese ndakubaza none sisi nta munyamurenge nta munyarwanda ni bamwe n'akantu bakase no koloni nyene ifata kariya gace kose umugabo n'abatusi bo mu Rwanda kuva mu 23 ifata kariya gace kose umunyarwanda kwinjira Goma kwinjira za Bukavu araja kibera yakora ibyo ashaka arabyarira yakavukurirayo none wewe azoreka kuvuga kuri nyatari pe nakonga Imana irakwiye kuyigarukira pe rero nta mukongomani aduka igihugu cyo cyatiwe n'u Rwanda ashaka gushiraka ama profile nkariya nibibaho ibyo ntibikunda ibyo urabona umunye Irani ashaka idarapo ry'u Burusiya yo bikorera iki byo yoba yarasatse abari ntibidakunda cyangwa umunya Ukraine cyangwa umunya Iran ashaka idarapo rya Amerika uyu iki gihe bariko baragwana ntabyo yokora Jamuga hari ikintu hatahura namba gisekedi abanyamurenga ziko y'abakongomani akazana Burundi ngo bufashe igihugu ciwe ni gute abanyamurenge bavuga ngo Burundi nibwo bubamatse sisi umviriza wowe ntihumvise Diamante ko yavuze yuko si wowe nyine yabivuze ati abanyamurenge n'abakongomani atariko bifatangije n'u Rwanda icyo kibazo cyabo ku buryo no 1994 ngo bagiye gufasha inkotanyi kugwana gufata igihugu bongera bagaruka muri Kongo bamaze kugifata urabyumva abo bazananye ntawomenya hari umusirikare muri Uganda yavuze ati twavuye muri Uganda tuza gufata inkotanyi dutera igihugu kandi ntituzosubira muri Uganda kwiga imitwe y'abaye abanyarwanda cyangwa yibatse ariko namwebwe ndayishimiye ntiyagiye gashaha ajya he yatabaye mu Rwanda Jari baza babivuga mu mateka ivyo ndimo biharira ivyo bikuye nije nanditse ibitabo je navyo nzi none wabisomye ndabivuga uko babivuga kuko nuwavuga abahutu b'abarundi baragiye gufasha mu Rwanda kibabafashije
bazababivuga ntabyo ndi jasha sinzi kweli ntabyo bazabivuga kandi nta kibazo mureke mbabwire ikintu mwebwe kibishe namwe mureke mbagarura akantu kamwe mwebwe mushaka kwivugira azirake kuvuga ngo nimba ndi umuhutu ngo ntibavuga ku muhutu jewe uramuvuga umunyamurenge nimba ari mubi nkanabyumva kanabisubira n'umunyarwanda no muvuga uko ari I don't care ariko mwebwe nkuko mavuze ngo ndayishimiye niba abatutsi b'abanyamurenge baratabaye mu Rwanda mu nkotanyi ndayishimiye akaja gutabara abahutu bene wabo nabo babishwa mu Rwanda cyangwa bagize genocide ukeyazi yarabikoze mu byemere simwe mwagiye ariko yaragiye kandi nawe arabyemere warabizi yewe yabyemeye ryari yabyemeye cyane mwakanira kubera iki we ndikunda kubaza uhe breve yawe yabikwemereye ngo iki beta ishimiye mu 1994 yarari ibyo ni bishaka 1994 yarari bantumenye ugira ubwenge utekereza yarari mami oya nwato guhende ngo uvuga ibyo ushaka uvuga ibyo uzi none muri 94 ntibari bwanatwara igihugu mugabo banda bana abanyeshamba bose barabagutwara wari utwaye muri bo disapano gutwara nta no wari utwaye muri we yarariho ntawe bose bari bose bari nta wari utwaye mami nta makuru afise ngira ngakuriye muri Canada nyine muri 94 bajya ntibari None twatire hatwara abandi ni hatwara abandi Igabo nta makuru ufise gute abadede ni batwaye muri 2005 niho batanga gutwara oya none tuko turavuga abadede cyangwa turavuga abagawe abagiye gutabara mani oya reka ndakubaze jewe ndi namutoya wibaza intambara iba nari mutoya ariko ndabaza nimwe mwari muvuze ngo inkotanyi zaratababu mbese baratabaye sinzi wari uvuze ico kibazo ndambwira ntariko ivyo ngivyo bibaye nuko mutari kuntahura ico shatse kuvuga ni ngugu gisegeti yavuze ngo u Rwanda ruri muri Kongo ko ruranteza ibibazo ngiye kwiyambaza ndayishimiye suku yamutabaye ko yari perezida wa musabye yamfashanyo aho nigihe none se aho biharira ko batari kumwe ni hehe n'umunsi aba perezida babo b'u Rwanda umunyarwanda yapfuye niwo munsi no mu Burundi yapfuye bari inshuti bari abavandimwe ibyo ndimo biharire ngo nuko turi hano kuri pano tuvugishe mami ndakubaza werega natwe turi bato nk'ibyo nabyo nzi wowe mami ni ndagato tuganire ndakuze nka wewe mugabo aje ushaka kumenya nuvuga ngo ndayishimiye yaje gutabara abahutu abatutsi bagomba babamare tusigurire oya ntiyaje gutabara kuko bagiye kubamara sibyo ahubwo bagomba kubaza abahutu bari bafite uko bahungiye hariho n'amafoto perezida wacu akiri mutoya bari mu ishyamba none nije nayo fotoye mami nibagusobanurire bakubwire yuko bajya ntibariko bagwanira ubwoko bariko bagwanira agateka bariko bagwanira amahoro y'igihugu abana banje n'abana baca bakomundura ngo ndiko ndashwana no désolé no ntabwo bigeze bagenda kugwanira ubwoko bagiye kugwanira amahoro amahoro mwo kanyagwamwe nuko murimo muragenda mubigira neza no mami jera babwirati abanyamurenge ntabwo ndiyahabaye abanyamurenge bafite iryo kosa nakasa mutwe icyo kibazo bifite nje kubarondera saga oya reka kuvuga uko weba usigurire désolé saga usigurire ntabwo reka bidusigurire uko abizi uhora gato urakoze bandanyamana bandanye ko wambaye ijambo yego ngira ni wowe ugiye kunsobanurira kubera yuko wahakanye ko ibyo nari mvuze atari byo ubundi nihenze nimba wowe ubizi mbabarira jewe urumva n'ubundi nta makuru twese dutora sibyo njyewe numvishije bavuga ngo igihe cyo kwica mu Rwanda ngo perezida wanyu ndayishimiye ngo yari mu bantu batabaye nawe kuko mwari muvuze ngo inkotanyi zatabawe n'abana b'abanyamurenge nanje ndabasubiza ati namwe abahutu bo mu Burundi baratabaye kandi ndayishimiye yari abari kandi we ntabihakana nimwe rega nitwe tugira ingorane ariko antire muri bo baraziranye kuko na Kagame nawe yari muri process yo kuza gucungura bene wabo nawe yararimo yaje gufasha bene wabo mwakana ko atari ubushuti kandi n'umunsi w'ibyago byo gupfusha perezida wanyu tiyapanye n'u Rwanda arapfanye nuko bari abashuti
none barapfanye bakubwiye bishwe niki bishwe nuko nani Habyarimana na perezida wanyu yari yamuherekeje we agiye muri Tanzania muri Arusha gusinya mami wumvise ngo ijya ndege yakorowe niki indi abandi mami abanza avuge ndasubiza kugira ngo mumfashe indege yakorowe nuko antira abahutu ntibari bumvikanye ibyo Habyarimana yaragiye gusinyira baca baramukorowe yakorowe nabande ninde yayikorowe yakorowe n'abahutu bene wabo kubera bazi yuko yagiye gusinyira muri Arusha batabishaka ni kudeta bateye mami umuhutu yokwica uwawe umututsi yashaka kumuhuta wowe uri umuhutu cyangwa uri umututsi njewe abatutsi abanyamurenge se abatutsi urakoze watwishuye wahejeje Imana iguhezagire baye mami oya abayikubika imusigurire ijya ndege barayirashe saga musigurire histoire oya jewe nta histoire y'u Rwanda nza kumusobanurira isho no mubwira coco jewe ndababwiye abanyamurenge oya musigurire icyakoroye ijya ndege yakorowe na FPR Inkotanyi ijya ubona bashatse guhindura intoza kugira yifatire ubutegetsi none wa muganga wari kwaraganira nka bijya byabaye mu Burundi basi mbega mami muvyeyi mwiza nana manzu none bamusigurire wituvugira nana ndugomba gushavura ajya turiko turayakura ngo tumenye ibintu abantu benshi bararengana kandi abantu bagwa mu bintu batazi mu nyangiri ikabaho abantu bagize ingorane muri izo ngorane yego iyo ndege rero yarakorowe ubundi nayishatse gushavura ariko muri pano ntibagomba gushavura ntugashavure sheri ushavuye urakoze muvyeyi abanyamurenga arakasa mutwe ni ukuri simba ndabatse kasa mutwe nawe ukatsindwa aho wahereye kasa mutwe kubatuka umva rero umuzegoga nesaga ubwo runtu rwa kasa mutwe uvuga umuzana n'uruku umubwira abantu akasa mutwe basi n'igitutsi cyangwa bagifasha nk'igitutsi ndagihebe je numva ari uruntu rubi kutufata ko turi abantu badashobotse ni bantu aho ufatwa abanyamurenge tugafatwa turi abana bahiye mu kwaha urakoze kujya mu kwaha sasaga wibutse bari kubiri rega baratandukanye erega saga hari bamwe bavugira abandi bakavugira ntudufate ibyo ubona kuri bamwe ngo uce ubizana ku bandi kuko mami wumvise nta na histoire nyinshi yiyizi niyo mpamvu ariko arasaba tumutahuze reka nta butindi bundimwo gusa icyo mugomba kumenya namwe ntimwigira abana ibintu by'amacakubiri nibyo byatuzaniye ibibazo byo kumurebera muri uyu undi ukamurebera muri uyu nanabasobanuriye kare ndababwira ntese niba iyo ntambara yarabayeho izo nterahamwe z'u Rwanda zishe u Rwanda zigahungira i Kongo zikaba zimaze imyaka 32 zigenda zikazamuka iwacu akaba ari iwacu haza kubera dega yo kugwa none kagenda nawe mami abanyamurenge bamugomba amahoro abanyamurenge bamugomba amahoro ni munagende mwiyamirize Red Tabara apana leta y'Uburundi Red Tabara niyo yabishe yarabiciye abana ibicira abavyeyi abavukanyi Red Tabara ari bajya bakagenda bajya biyamirize apana bamashigikira njewe mashaka ntayo nzi mukuru kw'Imana ntayo aborega saga mami ntanaba mami wumvise umuntu wese kwashigikira akagenda uzumuteshe haza umbwa ati jamais barabishe barabamara erega na TikTok bakagenda nawe nyina aramubwira ko babishe maze ndababwira hasigaye indwi ya nyuma ya gatatu nta kwezi nzokwirasha mpagarika bakagenda barabishe erega kagenda nta nuwazi bibivume bavumwe ntabwo abarundi ni n'abaopoza bari leta ihari ubutegetsi abo ni abarwanya perezida wanyu Ndayishimiye reka mwe muca mubitiranya bose ngo kubera n'abarundi hariho tidufite ibigarasha tidufite ibintu bitumva ukuntu abandi bariko barapfa bagashaka kugira amaintere yabo gusa izo entere nizo jewe ndashaka
ariko Abo rero umunyarwanda natwebwe- ariko umurundi ariko abo rero natwebwe nibo babi bacu, umuntu wese natwe. uzana interesi ziwe zinda yiwe kumara abandi bantu jamais rero twebwe mami leta y'uburundi ntabwo yazanywe na entere nta entere igezanwa muri kongo mugabo barabahemba none perezida wacu oya ntabahemba niba bahemba twe dukorera ubushake iyo babaduhemba Ntavuye ikiza inge gufata- urakubwire gufata mami mami umviriza reka nkubwire iyo yo nawe wahura benshesheri avuye gufata amahera ngo duhemba turayakwiye. none ni mama yakoreye baduhemba ntimamuti kurasa mu bihugu bikenye mufise ubutare bwinshi muri kongo none nimo natwe turiko turazira hajya nduranga twebwe twe twadukorera ubushake imana izoduhemba nimugende babahembe none ko bayaha abazungu nimugende namwe bayabahe Ahubwo nyene na perezida ari wacu bayaha abayangora ko bayaha abatanzaniya nimugende namwe muyarya abarundi naba namwe mufite impunzi z'abanyamurenge mugende muyarya duha kandi ntayo dukeneye reka dufashe umunyamurenge nka wowe mami azoza dushimire hama bajya abanyamurenge b'ibipfapfa bakasamutwe bazobandanya bijya barimwo mugabo twebwe iyi ntambara nifite guhera ndakubariye izoza abanyamurenge muri kubiri. mami ntabazovyemera guhahazwa gutyo no gusuzugurwa gutyo wowe wabonye umuntu aza kwica umuntu yicaye iwiwe Oya, mami, bava ngaha mami. ngo ndashaka mami we none ntubona ko abarundi dukwiye gushimirwa kweri babashimire ko mwagize iki kubera twaje kubatabara amashitani mwadutabaye gawe ntiwumvaho ibibazo biherereye sisa ko nagumye ndagusobanurira nubwo mwatabaye